Crvena zvezda je u potrazi za playmakerom, budući da trenutno na toj poziciji ima samo Codya Millera McIntyra i Iaga dos Santosa, za kojeg je neizvesno da li će ostati na malom Kalemegdanu. Zato crveno-beli žele da reše ovaj problem. A navodno su blizu dogovora s iskusnim igračem iz NBA lige. Naime, kako saznajemo, Zvezda je poslala ponudu Devonteu Grahamu, koji je prošle sezone igrao u razvojnoj ligi, gde je 3 meseca nosio dres South Bay Lakersa. U februaru je tradovan u razvojni tim Portland Trail Blazersa, gde je i završio sezonu. Podsjetimo, u jednom trenutku želeo je da ga u Virtus dovede Duško Ivanović. Čini se da nema opciju da ostane u NBA ligi, pa će verovatno doći u Evropu. Ono što crveno-belima može da predstavlja problem jeste činjenica da Graham ima i ponude drugih klubova. Ipak, pomenuti portal navodi da je Zvezda već izvesno vreme u ozbiljnim pregovorima s iskusnim Amerikancem. Košarkaš iz Severne Karoline važi za dobrog organizatora igre, ima dobar dribling i odličan pregled na terenu. Takođe, poznat je po taktičkoj disciplini i radnim navikama. Ukoliko dođe na mali Kalemegdan, verovatno bi košarkaš visok 185 cm bio prvi izbor na poziciji playmakera.